Так, ассалаумалейкум, көше партиясының көрермендері. Қазір мына Жуханың несін тексерейін деп жатырмыз. Пайдасын, несін дегендей. Қандай пайдасы бар екен. Так, мынау 3-4 адам Жуха киіп алған. Мыналар собырлар болады. Собырлар болады. Мынау біздің ковер автозак. Болды, бастадық. Так, что, готовы? Все, давайте. Раз. Для начала предупреждайте, идите домой. Давай, раз, поехали. 2, 3. Все, мы стоим. Все. Тащим. Тащим. Все, давайте. Тащим. Все тащим. 15 человек. На коврик. В автозак. Давай, на аяқтан ұстап ақырды. Давай, Саке, не сдавайся. Не сдавайся, Саке. Короче, в общем, Жуханың пайдасы көп. Ал алмады. 10 адам ал алмады. Алмайды.